Muraho bakunzi b'uru rubuga, nk'uko bisanzwe jye nitwa Dr. Christopher Kayumba. Uyu munsi turaza kuganira ku itangazamakuru, uburenganzira bw'itangazamakuru mu Rwanda ese buhagaze bute. Impamvu tuganira kuri iyo ngingo nuko nk'uko mubizi uyu munsi ari umunsi mpuzamahanga w'uburenganzira bw'itangazamakuru. Niyo mpamvu rero dushaka kubaganiriza ku miterere n'imikorere y'itangazamakuru. Ese uburenganzira bw'itangazamakuru mu Rwanda burahari? Mbere yuko tuganira kuri iyo ngingo, munyemerere nongere mbasabe yuko buri gihe muzaze mutanga ibitekerezo byanyu, mugaragaze icyo mwashimye n'icyo mutashimye, n'ukuntu ibitekerezo dutanga byarushaho kugera kuri benshi. Ni nayo mpamvu mbasaba nanone kugira ngo mwiyaboneshe, ibyo abongereza bita subscription, ukandeho wiyaboneshe kugira ngo buri gihe nituzadutanga ikiganiro kizaze kikugeraho utarinze kugishaka. Nanone ushobora gukora ibyo bita like, cyangwa ntulayikinge ibyo twakunze, ni ukuvuga kutabikunda cyangwa kubikunda, kuko ibyo nabyo bituma turushaho kumenya icyo mutekereza ku biganiro byacu. Nk'uko rero mubizi, uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga w'itangazamakuru ku isi. Abanyamakuru barawizihiza ndetse n'abanyarwanda batuye iyi si. Tukaganira rero ku miterere y'itangazamakuru mu Rwanda. Ese uburenganzira bw'itangazamakuru burahari? Mbere yuko mbabwira uko mbibona, kambanze nibutse yuko iyo ugiye kureba ibyo imiryango mpuzamahanga ivuga, katuvuge nk'umuryango bita Reporters Without Borders, iyi raporo yayo y'uyu mwaka yishyura u Rwanda ku mwanya w'156 mu bihugu 180 barebyemo uko uburenganzira bw'itangazamakuru bumeze. Uyu mwanya ntabwo ari umwanya mwiza, kandi ni umwanya imyaka irashize irenga 20 u Rwanda rugaragara mu myanya itari myiza. Ndetse ugiye no kureba n'undi muryango bita Freedom House, nayo ugaragaza yuko ubwisanzure mu Rwanda butari shyashya, butameze neza. Ariko hari n'andi maraporo akorwa mu Rwanda nk'amaraporo akorwa na Rwanda Governance Board, kiriya kigo gishinzwe imiyoborere, kigaragaza yuko ubwisanzure bw'itangazamakuru butameze nabi cyane. Iyo miryango yose ishingira ku bintu bitandukanye, ahanini ku bitekerezo by'abanyarwanda, nka raporo ya Rwanda Governance Board itanga ibipimo bishingiye ku mitekerereze y'abanyarwanda n'abanyamakuru, icyo batekereza ku bwisanzure bw'itangazamakuru. Ariko imiryango nka Reporters Without Borders ahanini nubwo ishingira ku bivugwa n'abantu bamwe batagaragaza, ishingira ku biba ku banyamakuru n'ibitangazamakuru. Urugero, itanga umubare w'abanyamakuru bafunzwe, igatanga umubare w'abanyamakuru bahunze, igatanga n'umubare w'abanyamakuru bagira ibibazo nk'ibyo kubatera ubwoba bari mu kazi kabo. Njyewe rero mbibona gute itangazamakuru ryo mu Rwanda? Ndibona gute nshingiye ku byo njya nganira n'abanyamakuru, ba nyiri ibinyamakuru, abayobozi, kandi kambanze mbibutse yuko itangazamakuru ndimazemo imyaka irenga 20, ndiyigisha, ndikora, ndetse nanaganira n'abarikora. Ni ukuvuga yuko ibyo ngiye kubaganiriza ni ibintu nkura mu byo abanyamakuru bambwira, ba nyiri ibinyamakuru bavuga, ndetse n'ibyo mbona biba ku banyamakuru n'ibitangazamakuru. Mbere yuko
nganira kuri icyo kibazo cyo kuba niba itangazamakuru mu Rwanda ryigenga, ryisanzura cyangwa ritisanzure. Kambanze mbibutse yuko kugira ngo umenye neza uko itangazamakuru rikora, aho bitangirira ni ku bitekerezo itangazamakuru ryubakiyeho, ni ku bitekerezo by'ukuntu leta ikorana n'itangazamakuru, ni ku bitekerezo by'uko abaturage bakorana n'itangazamakuru. Ni ukuvuga yuko rero ushobora gushyira itangazamakuru rishobora guhera kubakirwa ku bitekerezo bibona itangazamakuru nk'umuyoboro w'abanyarwanda bose, aho buri munyarwanda agomba gutanga igitekerezo cye, aho buri munyamakuru agomba gukora nta nkomyi, aho buri muntu wese afite uburenganzira gutanga igitekerezo, ibyo abongereza bita diversity, aho hari ibitekerezo byinshi mu itangazamakuru. Ni ukuvuga itangazamakuru rikorera abaturage. Ni nayo mpamvu uyu mwaka insanganyamatsiko bavuga yuko amakuru ari umutungo rusange w'abaturage, kubera ko itangazamakuru ubundi rikorera abaturage, rituma abaturage baganira. Ariko itangazamakuru rishobora no gushingira ku bitekerezo by'uko iryo tangazamakuru rikorera abayobozi cyangwa rikorera leta gusa, ibitekerezo binyuzemo bikaba ari ibyabake byatoranyijwe, ibyabake b'abayobozi, ibindi bitekerezo by'abantu basanzwe, no kurugira urubuga ruganirirwamo ibintu bijyanye na ekonome, ibintu bijyanye na politike, imibereho rusange, bitaganirwaho nk'uko byakabaye, ahubwo bagatoranya abanyamakuru bagatangaza ibyo gusa abari muri leta bashaka. Ariko itangazamakuru rishobora no gushingira ku gitekerezo cy'uko itangazamakuru ryakorera udutsiko runaka, yenda ari udutsiko dushingiye kuri politike cyangwa ubukungu cyangwa imyemerere. Niyo mpamvu hajya haba itangazamakuru akenshi riteranya abaturage, nk'uko twabigize muri 1994, aho bimwe mu bitangazamakuru byateje imbere umugambi wo kurimbura abatutsi. Nge rero nkavuga yuko urebye uko itangazamakuru rikora mu Rwanda ubu ngubu, urebye uko ryakoze nyuma ya jenoside, ugakora isesengura, usanga ahanini itangazamakuru ryo mu Rwanda rishingiye ku kuvuga yuko kubera ko hari ibitangazamakuru bimwe byagize uruhare muri jenoside, itangazamakuru rigomba kuvuga ibyo leta ishaka, ibyo abari mu buyobozi bishaka. Hari ibitangazamakuru byinshi, amaradiyo menshi arenze 30, ibitangazamakuru bikorera kuri murandasi, hari amateleviziyo menshi, ariko iyo ugiye kureba ibyo bitangaza byose bigenda bitangaza inkuru zisa, inkuru zivuga bimwe. Ndetse abanyamakuru bagerageje gusesengura no gutanga amakuru atandukanye n'ay'abari mu buyobozi bashaka cyangwa abayobora itangazamakuru bashaka, bamwe bagaterwa ubwoba, bamwe bagafungwa, ndetse bamwe bagakeneshwa. Niyo mpamvu nshaka no kwibutsa yuko uyu munsi turizihiza umunsi w'itangazamakuru. Hari abanyamakuru 3 b'Iwacu TV bafashe muri 2018 barafungwa, na n'ubu ntabwo baraburana. Bamaze imyaka hafi 3 bataraburana, ubushinjacyaha bugenda buhindura ibirego, bari mu bintu bya procedure, ngaho mbwirwa butabera abo banyamakuru bazabona. Kandi urebye n'inzego zishinzwe guharanira uburenganzira bw'ubunyamakuru, ahanini ntabwo zafashije abo banyamakuru. Nka RMC ntabwo yabafashije, nubwo association y'abanyamakuru ALG yagerageje kubashakira
abababuranira. Nkibutsa rero yuko kugira ngo n'uburenganzira bw'abanyamakuru n'itangazamakuru tubibone, tugomba kubirebera mu ndorerwamo y'abanyamakuru ko bakora n'ingaruka bagira iyo bagize ibibazo. Hari n'abandi banyamakuru bajya bavuga ko bagize ibibazo byo guterwa ubwoba, rimwe na rimwe bagafungwa, bakarekurwa hashize igihe. Twatanga nk'urugero rwa Cyuma Hassan, nibwo akiva muri gereza kandi baramufatiye akazi yakoraga. Ibyo rero kugira ngo tumenye neza niba ko itangazamakuru rihari, ndashaka kugira ngo mbiganire muri rusange mu ngingo enye, mu nkingi enye, kandi izo nkingi ni nazo ku isi hose zikoreshwa kugira ngo barebe koko niba uburenganzira bw'umunyamakuru, uburenganzira bw'itangazamakuru bwubahirizwa. Inkingi ya mbere ni imiterere ya politiki. Inkingi ya kabiri ni imiterere y'ubukungu. Inkingi ya gatatu ni imiterere ya sosiyali y'ukuntu abanyamakuru babanye n'inzego zitandukanye ndetse n'abaturage. Inkingi ya nyuma nijyanye n'amategeko n'amabwiriza. Kantangirire ku nkingi ya mbere ijyanye na politiki. Iyo urebye ukuntu politiki yubatse, kubera ko ishingiye ku bwumvikane bw'amashyaka, akenshi abanyamakuru kugira ngo bagere ku makuru atandukanye ava mu mashyaka atandukanye ntabwo biborohera, ko rimwe na rimwe n'abanyamashyaka usanga bavuga bimwe nk'ibyo abari muri leta bavuga. Ariko nk'uko nanabivuze, abanyamakuru bagerageje kuvuga ku nkuru zitandukanye abari mu buyobozi badashaka, abo banyamakuru barafatwa bagafungwa. Niyo mpamvu nabayibukije ba banyamakuru batatu ba Iwacu TV bafashwe basesenguye ikibazo cya Nyabimata, hari hatewe na FLN, ndetse bivaho no gufata umuyobozi wa FLN. Ngaho mbwira umunyamakuru wavuze inkuru yabaye bakamufata bakamurega, ahubwo ibindi bitandukanye n'ibyo yatangaje cyangwa bakabyita ibihuha, kuko babitangaza batangaza ibyabereye Nyabimata, ubuyobozi bwabareze yuko batangaje ibihuha, kubera ko icyo gihe ntabwo ubuyobozi bwashaka ko bimenyekana. Ngaho mbwira umunyamakuru gutangaza inkuru yabaye mukabyita ibihuha. Nkibaza rero yuko umwuka wa politiki, ukuntu politiki iteye n'ingaruka umunyamakuru agira ku gutangaza inkuru, usanga ingaruka zituma abanyamakuru inkuru zimwe na zimwe batazikora, kubera ko batekereza yuko zishobora kubagiraho ingaruka bahereye ku rugero rw'abanyamakuru bagenzi babo. Niyo mpamvu abanyamakuru nka ba Hasani n'abandi ubu ngubu hari ibibazo bigiye bitandukanye, aho abanyamakuru baregwa ibyaha bimwe cyangwa bakwitwa amazina, kuko inkuru batangaza zidakunzwe n'abafite ubuyobozi. Nkibaza rero yuko imiterere ya politike igaragaza yuko itangazamakuru ritisanzuye nk'uko byakabaye bimeze, kubera ko ushobora no gufungirwa gukora umwuga wawe, kandi n'inzego ubundi zakabaye zikurengera ntizikurengere, nka RMC ntikurengere, kubera yuko nayo iyobowe n'abantu bashyira mu bikorwa ibyo abayobozi bababwiye, abayobozi bo muri leta bababwiye, abo mu RGB bababwiye. Kuko n'uyiyobora muzi ko akorera RBA, byagorana kuvuga ko umuntu uyobora urwego ruvugira abanyamakuru akabakorera igitangazamakuru cya leta gutandukana n'icyo umuyobozi we wo muri icyo gitangazamakuru akorera cyavuze. Ibyo ni bijyanye n'imiterere ya politike n'ingaruka z'umunyamakuru wanditse ku nkuru bamwe badashaka yuko zimenyekana, cyane cyane inkuru zijyanye n'ubukungu harimo ndetse n'ibijyanye n'umutekano. Iyo ni inkingi ya mbere. Inkingi ya kabiri ikomeye yadufasha kugira ngo tumenye niba koko itangazamakuru mu Rwanda ryisanzuye, ni inkingi ijyanye n'ubukungu. Ese ubukungu buteye bute? Ese itangazamakuru ryose rigera ku masoko
ese abanyamakuru bahembwa bate, ese abanyamakuru bafite ibikoresho bituma bakora. Iyo urebye uko ubukungu buteye usanga ahanini nubwo bamwe bavuga ko ubukungu bwo mu Rwanda butaraguka bukiri butoya, ahanini iyo uganiriye na ba nyiri ibitangazamakuru n'abanyamakuru bakubwira yuko ikibazo cy'isoko cy'ubukungu gituma itangazamakuru ritisanzura ngo rikore nk'uko ryagakoze. Wagishyira mu bintu bitatu, mu ngingo eshatu. Ya mbere, ibitangazamakuru ntabwo bigera ku isoko mu buryo bumwe. Hari ibitangazamakuru bihezwa ndetse hari n'ibindi bihabwa intebe kubera yuko byandika bitangaza ibyo abari mu buyobozi bakunda. Ugiye no kureba ibitangazamakuru bifite ubushobozi ni ibitangazamakuru usanga bishyigikiwe n'inzego zitandukanye za leta. Izo nzego za leta zikananyuzamo ijwi ryabyo bikaba ari byo bibona amasoko. Ibyo ni nabyo bikeya. Ibitangazamakuru byinshi byigenga bibaho mu buryo bwa gikene. Abanyamakuru barakennye ndetse benshi n'imishahara yabo, hari n'abatabona imishahara n'ubuzima bukabagora kubera yuko kujya ku isoko, urabizi yuko twese tujya ku isoko rimwe, ntabwo wajya ku isoko utahembwe. Icyo kikaba ari imbogamizi ikomeye ituma ubwisanzure bw'itangazamakuru bujya hasi, kuko ntabwo wakora inkuru, ntabwo wakwisanzura mu nkuru ushonje. Ubukungu bufitemo n'ikindi kibazo kijyanye n'amafaranga ava mu mahanga y'abaterankunga aza mu itangazamakuru, ahanini anyura muri Loni hanyuma akaza mu itangazamakuru. Ayo mafaranga ntabwo ashyirwa mu nzego z'itangazamakuru zigenga cyangwa mu bitangazamakuru, ariko nanone anyura mu nzego za leta. Katuvuge nka ruriya rwego RGB, urwego rw'imiyoborere, ikaba ariyo ihitamo abiha abo iha ayo mafaranga n'ukuntu yabaha. Ibyo rero nabyo bituma ayo mafaranga adakoreshwa nk'uko yagakoreshejwe, kuko anyura mu maboko menshi. Buriya etape anyuzemo hagenda hagira hasigaraho. Yaba ayo mafaranga yahabwaga inzego zikorera abanyamakuru direct, nibaza ko yagafashije. Ahubwo usanga nka RMC gitangira muri 2013 ni kimwe mu bibazo RMC yagiranye na RGB, ruya rwego rushinzwe imiyoborere, kuko RGB umuyobozi wayo icyo gihe yaravugaga ati kugira ngo twubake ubushobozi bwacu, amafaranga y'abaterankunga za direct atarinze kunyura ahandi. Iyo anyuze ahandi usanga bagiye bayashyira mu bikorwa, ahenshi bidafata kubaka inzego z'itangazamakuru ngo zikomere. Bagakora nk'amahugurwa, ariko ayo mahugurwa ashingiye ku byo basoma mu bitabo, adashingiye ku mikorere y'itangazamakuru. Cyangwa bagashyiraho ibihembo, ariko n'ibyo bihembo kugira ngo banyuzemo umunyamakuru, abanyamakuru beza n'abahize abandi, biragoye kuvuga yuko leta cyangwa inzego za leta zo zamuhitamo, kubera yuko itangazamakuru rikora neza, ryandika ku nzego zose. Biragoye kuvuga yuko itangazamakuru abo zandikaho ari nabo bahitamo abeza n'abadakora neza. Ibyo ngibyo bikagorana. Icyanyuma ku bintu bijyanye n'ubukungu ni ikijyanye n'imihindukire y'ukuntu isoko ry'itangazamakuru riteye ubu, byatewe na tekinoloji. Usanga kera itangazamakuru ryakuraga amafaranga mu kwamamaza, ariko iyo modo yo kwamamaza yahinduwe n'ukuntu abanyarwanda ndetse n'abaturage b'isi muri rusange babona amakuru. Ubu ngubu ntabwo bakibiyakura kuri radiyo gusa cyangwa televiziyo, bayakura ku mbuga nkoranyambaga, kandi ayo makuru kuyageraho biroroshye, nta n'amafaranga batanga. Nkibaza rero kubera yuko tekinoloji yahinduye ukuntu abantu bagera ku makuru, n'uburyo bwo kubona amafaranga mu itangazamakuru byarahindutse.
ibitangazamakuru byacu bikaba bitarashobora guhindura kugira ngo bashobore kubona uko babaho batabeshejweho na leta, batabeshejweho n'udufaranga duke ba nyiri ibitangazamakuru batangije. Icyo kibazo rero kijyanye n'ubukungu ni ikibazo gikomeye cyane. Kugira ngo gihinduke nuko leta yakuramo akaboko mu isoko ry'itangazamakuru, ikareka ibitangazamakuru byose bikisanzura, abamamaza bakamamaza aho bashaka, abashaka gushoramo imari bagashoramo imari uko babishaka, idahisemo abishaka bayivugira. Ikindi cyatuma tumenya uko itangazamakuru rihagaze, niba hari ubwisanzure cyangwa budahari, iyindi nkingi ni inkingi ijyanye n'ukuntu abanyamakuru babanye bo ku bwabo, ndetse babanye na sosiyete, ndetse n'urwego tumaze kugeraho rwo kwihanganira inkuru umuntu adashaka cyangwa ibitekerezo umuntu adashaka. Usanga ukuntu abanyamakuru babanye ntabwo bari bashyira hamwe kugira ngo bafatanye, ibyo abongereza bita cooperation, ko gufatanya. Kandi iyo mvuga gufatanya ntabwo mvuga ngo ibitangazamakuru byabo babihuze, mba mvuga gushyigikirana, gushyira hamwe. Hagira umunyamakuru ugira ikibazo cyangwa igitangazamakuru kigira ikibazo bakamushyigikira, bakamuvugira, yafungwa bakamufasha, bagahura, ibyo abongereza bita professional socialization, bakubaka ubunyamwuga, bagafashanya bahereye ku bunyamwuga, ntibatandukanywe n'utuntu dutoya, ndetse bakanagira n'inzego zikomeye zibavugira, kuko inzego ubu ngubu z'abanyamakuru nubwo zihari, usanga ahanini zitavugira abanyamakuru, ahubwo rimwe na rimwe usanga harimo guterana amagambo. Nibaza rero yuko icyo ngicyo cyo kudashyira hamwe, cyo kutagira inzego zose zivuga bagafashanya, bituma itangazamakuru ritisanzura nk'uko byakameze. Icyanyuma, inkingi yindi twareberamo ubwisanzure bw'itangazamakuru ni imiterere y'amategeko agenga itangazamakuru ndetse n'amabwiriza. Iyo ugiye kureba cyane cyane kuva muri 2002 amategeko yagiye ahinduka. Nakwibaza mvuga yuko amategeko ahanini aricyo twavuga yuko ari ikintu cyiza, kuko ntabwo wagira ubwisanzure bw'itangazamakuru budafite amategeko. Amategeko arahari, hari itegeko nshinga ingingo ya 38 ivuga yuko ubwisanzure ku itangazamakuru ari ihame. Hari itegeko ry'itangazamakuru ryo muri 2013 naryo rivuga ku bwisanzure bw'umunyamakuru nuko agomba gukora. Ndetse icyo umuntu yanashimiye, hari n'itegeko nanone ryemerera abanyamakuru ndetse n'abanyarwanda muri rusange kugera ku makuru ryo mu 2013, naryo ni ikintu cyiza umuntu yakwishimira. Ariko nk'uko nabibabwiye, abanyamakuru n'ubwo dufite ayo mategeko meza baracyafatwa bagafungwa kubera umwuga wabo. Nubwo muri 2013 bashyizeho urwego rwigenga rwabo, rw'ibyo bise Rwanda Media Commission RMC, urwo rwego ntabwo rukomeye, ntabwo rukivugira abanyamakuru nk'uko rwabavugiraga hagati ya 2013 na 2015, ahubwo usanga ahanini iyo umunyamakuru agize ibibazo rimwe na rimwe hari n'ubwo bamwamagana. Nkibaza rero yuko nubwo dufite amategeko, abanyamakuru baracyafungwa kubera umwuga wabo. Nkibaza rero yuko ari ikintu cyahinduka. Ndashaka rero gusoreza ku cyakorwa kugira ngo itangazamakuru ryo mu Rwanda rishobore kugira ubwisanzure, ndetse n'abanyamakuru bashobore gukora akazi kabo nta nkomyi batazize mu mwuga wabo. Icyakorwa gikomeye, abanyamakuru bagomba kwishyira hamwe mu buryo bwo gufashanya no kubaka umwuga ushingiye ku bwisanzure, ushingiye ku bitekerezo bitandukanye, ushingiye ku kwizerana, ushingiye ku kwihanganira ibitekerezo by'abandi bitari ibyawe, hatabaye ubwo bufashanye. Kuko uburenganzira ntabwo ari ikintu umuntu
ntabwo kimeze nk'ishati ngo urajya mu isoko uyigure n'uvayo uvuge ngo urarangiza. Ubwisanzure ni ikintu umuntu ashyira mu bikorwa, hanyuma hakagera yenda ugukoma mu nkokora ubukubuza. Ni byiza rero ko abanyamakuru bashyira hamwe, hagira ugize ikibazo mu mwuga wabo barenganyije bakamufasha bakamurwanaho. Icya kabiri ni uko abanyamakuru nanone ndetse n'inzego zabo zitandukanye ndetse na leta bakora ibishoboka byose isoko ry'itangazamakuru rigafungurwa, buri gitangazamakuru kikajya ku isoko nta nkomyi, ntihabemo kugira ibitangazamakuru bishyirwa ku ibere bigahabwa amafaranga yo kwamamaza, bigahabwa amafaranga yo gukora inkuru, ahubwo bakareka ibitangazamakuru byose bikajya ku isoko nta nkomyi, kubera yuko ntabwo itangazamakuru byagira ubwisanzure mu mikorere yabyo, mu nkuru batangaza, ariko badafite ubwisanzure, ibitangazamakuru bidafite ubwisanzure ku isoko. Isoko rero nirifunguke. Icya gatatu nibaza cyafasha ni ugutuma umunyamakuru atongera gufungwa kubera umwuga we, kuko hari urwego leta yashyizeho yashyigikiye rujyaho, ruriya RMC rureba ibintu bijyanye n'imikorere y'itangazamakuru ya kinyamwuga, ukoze amakosa ya kinyamwuga urwo rwego rukaba ari rwo rumurebera, aho kugira ngo ajyanwe muri gereza. Ndetse ibyo binashingiye, kikaba ari nacyo cya nyuma, ku gutuma amategeko yubahirizwa. Ntabwo byumvikana ukuntu umuntu ashobora gufatwa ngo yanditse inkuru y'ibihuha akamara imyaka 3 ataraburanishwa. Nibaza rero yuko amategeko ashyizwe mu bikorwa, itangazamakuru naryo ryagira ubwisanzure, naho gufata abantu bagafungwa ntibagezwe mu butabera mu gihe nk'uko abongereza babivuga, ni ubwo ubutabera bwatinze ntabwo buba ari ubutabera. Nkaba nsoza nifuriza abanyamakuru bose, ba nyiri ibitangazamakuru n'abanyarwanda muri rusange kugira umunsi mwiza w'ubwisanzure bw'itangazamakuru, kandi tugashyigikira yuko nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka ibivuga, koko amakuru yaba umutungo rusange w'abanyarwanda, buri munyarwanda akagera ku makuru agatanga ibitekerezo, tukihanganira ibitekerezo by'abandi tudasangiye, ni kuko nibwo tuzubaka u Rwanda ruzira amacakubiri, u Rwanda rufite demokarasi irambye, u Rwanda rufite iterambere rirambye n'amahoro arambye. Murakoze cyane.